Uko Yesu aina atume make. Na Yesu ni yule siku kwa pandaye sasa. Wana ngwenda sasa iwe pastor justice. Pastor justice dingwe na wese ulika wachumwa ututabiene za ututesio bono ndu. Ukwe patuika katika atume ma Yesu. Atume ama Yesu mae 12, mae 12 ni patu ina kupundi ndondezi. Mae 12 lakini mae 12 mundu la waku yake na ndu cha Yesu tawa Yutasi. Na patuika katika atume azu pangi mandiki ngi mae anjo ni mandikie bugu. Luka mandikie bugu. Suyela ngi mae irana. Simoni mandiki mabugu. Yani mema bugu. Atume ma Yesu na bugu. Lakini je tuika ala Yutasi. Patuika aniandikiwe lakini like ya orodheshwa kwa alangi. Uyo ni Yutasi mundu utono mambia ivuku ya Yutasi ngazikwata ndo nende igwe ngazisoma. Nundu mundu aina isanga. Ukalangi timu apita au zigwata. Lakini une wako na yo Yesu. Na tuika aipata mbeza nundu makile se motanga nembezo in generation ya generate mbeza bwi bonda na isa bundu zilina kwenda iso kunena abasta na binundu papa ungenerate mbeza yusi atuika asi yake nando. Kwanza weju nani Yutasi aitomo nundu ambakwi Yesu we namuni ile na kwanasia mindu sia ninde lakini nyena ambakwithi bangi we ambakwithi bake soti aka ambakwithi ba na batuika aibata na itheka ni anda wawete kitheka wa muthoyo theka kwou mundu thitha icio Yutasi dai musio na mundu isoma na utona kwesa esi story nzio mundu byukana story yo there Yutasi nundu batuika ni we editie andi makazi yangiru abalukile yibu mai manaba imanekane sai we edita akitie kolie kanda mutini kamutini katena binai nikenda siuka okotuma nande mama umenzai kana editie yibu ba isoma nekanesa mono byudi ngwenda pastor mu iso to yenesa nekenda mututezie weze data mama munao wapo ndani Yesu tuma nange zaidi